Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Ribhoy Youth Federation hapo kajingilam jongba Leander Nongshli Working President Sengme menta kasngi kalayo aban pinskam yakinongkit kam batmai jong ka RBYF nongpo circle na kabinta ka samoy trekam jong kasnem araja apusan hadu araja apupra kabala penlong ha ka office trekam jong kaseng hasaiden. Hakani kasngi la sakhiru da kajinge don ringkat jong usamla Dennis M Sinkley Assistant General Secretary ka Sengkame usamla RJ Thank you Political Secretary usamla Bawan Marwen Finance Secretary usamla Devan Wajri Transport Secretary lembat kiwe de habagran hakani kasngi kinong yelam jong kaseng makanthop na do ba Leander Nongshli usamla Dennis M Sinkley bat kiwe haba aijingkran kilakintu ya kini kinong yelam bathamai jong kanong po circle bakin netreshtom bat dangpan klan chu ya kaseng bakanla ban shakri khamba na kabanta kari bat kajat binriu Shu na kalyang uba Leander Nongshli ulakin turu ya kinong yelam bat kidikhat pathamai kanong po circle baki day bantrei bha batrei hok katkum kanong rim jong kaseng kumbala binshet haki da ka bakintu bakim day satya ban pintho bria ya kaseng henry bakin don ya ka jingkit khli na ka banta ke imlang salang kinong yelam bathamai ka RBYF nong po circle kibala sha pinskam ha uba Leander Nongshli menta kasni ki kinthop ya usamla Alberto Nongse kum president wan pendap scam mauli kum vice president me embok shangplang kum general secretary shan borlang mauplang kum assistant general secretary Banker lang Sulen como finance secretary, Badanbok Lingdo como assistant finance secretary, Pendap Kermen Makri como sports secretary, Riton lang Marwen como assistant sports secretary, Emilius Mayong como organizing secretary, Wickham Marwen como assistant organizing secretary, Peacemaker Makri como publicity secretary, nalor kiwe de kinong kitkam bat dukhat ka executive committee. Assistant yang sekretari di Sengkini, kemudian prolog dengan Sekretari tadi, ada finance sekretari, transport sekretari, assistant, working president, kemudian publik dalam kepala UIPW. Pelapel yang Sharman, Gajilan, pada isteri, belong syar kita pada isteri senat besi, ini belong jalan kalau kuat, bagi hun, bagi sekian barang ismat, jadi rekan-rekan teng ini kan ada organisasi timur dan boy dia bunyi long action dia ekstrem atau body semai ini mereka perlu assalamualaikum aku pra ikut aku pra bukan kalau musim puasa kan ayah ini mengenai punya masih mungkin kor ayah mereka pada video kiwi member nasional body bagi ayah ini untuk family kunju kalian working president badan dekat industri Pak Leander mostly ayah yang scam sebenarnya tunggu dikata benar yang terjamin Presiden lawan dapat Alberto Nongsi, Vice Presiden lawan Wan Pendap Scam Mauli, General Secretary lawan May Mbok Shampliang, Assistant General Secretary lawan Shan Boklang Maupniang, Finance Secretary wan Suling, Secretary Bob Lingda, Sports Secretary wan Pendap Kerman Makri, Assistant Sports Secretary wan Riton Lang, Organizing Secretary Emilius Mayong, Assistant Organizing Secretary, Vikram Marwen, Publicity Secretary, Peacemaker Makri, Assistant Publicity Secretary, Sevenson Mofniang, Edition Secretary, Nicholas Mayong, Assistant Edition Secretary, Ores Nongrum, Transport Secretary, Penshai Borlang Nongrum, Assistant Transport Secretary, Wanda Johnson, thank you. Office Secretary, Wanda Elias Lindor, Assistant Office Secretary, Wanda Nathan Indi. Kita dulu active member, Sanur Wajib Mana, kita ini Pensuk Lang Shooting, Bante Shingli, Pak Jonas Maring, Diki Mana, Pak Ibashan Board, Pemuduk. Ini hidung, ini yang pula jadikan. Ribhoy Federation Nongpo Sarkel, yang sama dengan Arpo Arpusan atau Arpo Arputra. Semua perkara seperti beberapa porsenga. Hal itu mereka jadi negara atau sekarang dunia ini penaduk mentai marah di dunia persiapan dan yang
Walking President kala berputrekam kesulun abdi untuk sampai kita insiden karya mengkosongkan insiden karya sendiri insiden tadi baca bersyukur. Kedai rumah joki, ya joki di sini ala. Ini apa? Ini rugi kita cincin kita joki sekali. Jadi sebenarnya aku buat dari Iban Wajri dari Transport Secretary Joseph Mi, baik ai jika tu kita pada jika jika nama kita di Noelam bagi dokter Nago kurang ketika nak paisi pemerintah semua dari chairman wah dari sendiri dari asal general secretary juga sendiri kejongi dok lihat ketika jilah di kepot agak nilai pan penskam ya dalam kok sakil ke bagilah dapat jiat nanti dengan step lihat sudah ya ini election untuk ini berjujur yang kita tiba di dalam disebut bab tunjuk sampai ini bab kaji penskam akan dikepot pemerintah ya ke kini resmi kalau sampai ini bab di mungkinkan yang penskam bagi dimulai dengan fee kebetulan lalu ini sedang pemerintah lalu mulai resmi pemerintah bila syakjiat bab hasil pembuat jom semua kata lu sedang mengajar next kan ketika dia dijumpi dan berteman kelam dan menunggu jing sangat dia akan komputer kan berjumpi amat dah pintar kot nama gini kismi ni iba ladang di presiden kita tumput lo dia akan nanti terekam berjumpi kelam dah kot kesamai kelam pakai kapor dan jet mungkin kamu tidak main. Bat kalau rukumjo, habis ini bat kani kalau komiat kalau arukom haga jin petulun jaga jin terekam berjumpi. Ladang ikan ke jin tut namata ke sistem kadega samoi pelajaran ke. Bat ada niat baik yang nanti niadan apa yang jadi nanti ke sistem kesamoi kadang kolongkat ke. Bade halar kata kasih mapi di sana jom genompo bapin tentelun akan lo kerumpam lagan lo kena kasihkan lane haduk bakor kasih mapi bapin penjateli kamtam presiden sekretari finance ini gini nilai 5% bukan bantan yang kali kaba pi tentelun bab ada juga keluar nasional ai kublai ya baru di khot di Malaysia mentah agak jin dinong hitam pemerintah kesini kunju kita mungkin khot tiba insyaallah lapoi siapa tahu agak jin syak jin dia ngepos ke joki andre warna kata ke nanti terekam ke joki kamdai kan tangbohong babak agak pos nanti bayok ke kedua pos ke joki terai Andai kasyong hak manusia menjoki bantu telun dia dakam jong kesen di berapa ni slogan ai play lagi dekat itu bisa jet kilapat pro dia kapos asisten akan dikapor kadai ke kamram berjongki bantu terongan bantu tiulang lagadai hak kapos vice president asisten sekretari ino di pos di badan hagdeka sarkel ke jongki next kam kini ganti ulang kini pentenuan lang namar lam benar gajing support ang jongki kino ilang mahasmat kinomla kan pentenuan ya kam tam marwai ane tanggal ade himaki